Hukum Shibenta ban penmi pisa ban snaya ka Centenary Building Annex jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong, Naka benta ka jingdap shispas nem jong ka hospital, ha ka jing aji shakri ye ki ba. Ka Jingiaseng Iasyllok ki pastor ka khasi jantia Presbyterian Synod sngi menta ka sngi, kan riu terik unaitung kala yo ban Pynlong, ya ka Jingialehkai charitable football friendly match. Ketika Jingialehkai friendly match kabala Pynlong Hamadan Iasyllok New Nongston. Kala long Hapdeng ki pastors jong ka Nongston zone persya ye ki officer sarkar ka West Khasi Hills district. Ha ketika Jingialehkai ka kunhun jong ki officer ka West Khasi Hills kala pelim no ye ka kunhun jong ki pastor the Laigo la Shigul. Angka besar jong ka Jingialehkai the Kynjatshai officer kala yo ban khat ye ka gol ka banjong bat balakat ye ka Dr. W. Khubor. Uba Macmillan Bersat MLA ka Nongston constituency ulalong ukongsan ha ketika sngi harengkat ka Jingadon lang u medical superintendent ka Robert Hospital u Dr. R Nongrum u moderator ka KJP Senat Semngi u Reverend IW Nongsien, Reverend JT Khardosau, Chairman Organizing Committee, Reverend JR Thaba, Secretary Organizing Committee, Reverend NK Nonglang, ex-moderator KJP Senat Semngi teman basan AS Dotling, teman basan K Nongsiet bat kiwei. Kiwei ni hospital di badan pokok Jylla Meghalaya. Kalau kita ke Khubor hospital Hapdeng haji Iasyllok. Kalau dapat sispas nampak, nadu kalau sngi kau sudah kena sispas aku Tidak kalian juga balap posterian. Kalau sngi kita ke hospital. Kalau kita tunggu, kalau kita persang, banang kan maha, banang kan kiu, ya kita itu akan kumpul Jingialehkai Khubor. Tidak kalian juga kasih orang kuda ke depan, ya kita kuliah kuda ke pastor. Itu berbesar bagi kau di dalam persatuan. Di dalam sisa kata kejimut, ban pergi hakmat kepercayaan. Ban panai kejing syakri yupai ba. Lalu dia kau kerja, lani kejing lomba kerja bersih. Haswa ketika Jingialehkai football la yo ban Pynlong ru ya kejing ajing sumar bat ai dawai ye ki pat ba. Ha ka ba ki doktor nakatanan ka koi ka khia jong ka district kilalong kinong khmi ya kinong pang ki balawan sha sumar ha ketika sngi.